نگاهی نو با میلیونری تاجیک سید مراد دولتوف. خب شما در کدام مورد دروغ میگید استاد؟ هست من بله. بعضی ما آدمی که گوش میکنن چه باشه گرفت پاچه که تا کورپاچی دادود با نگاه کرده دراز کن میموری هم کورپاچی نواشه خری بدون آدم چی خونی بد آدم میکنن شخصیت نال 5 تا کسانو برو جلو کنید برای من یک تا بچه روی میکنم بعد میتیتون مایلش اسلوبی که بی مبلغ بوده است ما تلفن میکنم تو قرض من نکردی میتی میگریختم فیلم پلیسیا ریکاتور این میلیسا باور کنید دولتوف بعضی چیزها رو بعضی ایده ها رو میدوزد یا بله 3 میلیون پول میلیون تاجیک چیزی رو شما دوزیده باشه 1000 بار خونه سازه خونه کنی بس کنی ну что зато дол бедули байса научись помогать тем от кого ты точно знаешь что отдача не будет. خب استاد من حالا از شما این سوال را نمیگذارم این رو شما چندین مرتبه گفتید مثلا مردمی ما نمیگن که سید مراد دولتوف یک کتابی نوشته شده است اما بعضی ها میگن که سید مراد دولتوف بعضی چیزها رو بعضی ایده ها رو میدوزد یا کیمچی رو ترجمه میکنند شما الان جواب گفتید یک سوال ما جواب نه من این بازی جواب گفتنم درکم یگون بار همین به جواب گفتگی نیستم نگفته بودید نه یگون بار حاضر یکم یکی بعضی وقت یوتیوب با کامنتار میخونم کدوم آدم همین خیلی فکر میکنند همه آدمی کتابای من نخوانده است اگر کتاب من نخواند با وای کتابای دیگر خواند وای سراز میفهمد فهمیدید این گپا همه آدما میگوید که نه کتاب من نخوانده است نه کتاب دیگر خوانده است یا که مثال کتاب دیگر خوانده است و همش خوندگیش هم نیست وای گم هم کلمه بیزنس همه جا بیزنس است من ندوزیدم کلمه اسپیخ همه جا کلمه اسپیخ است کلمه مشلینی همه جا مشلینی است каждый бизнес-тренер методика خودش است ما اگر методика خودم نمیبود من موفق نمیشدم جناب چرا که سیستم من تماما دیگه است وقتی که آدم‌ها دیگر ترینینگ ها میگذارند من همین گپ فقط که میگم تاجیک‌ها میگن نه قزاق میگن نه روس مینویسن نه اون کس اگر شما کامنت‌ها خونید چرا که مردم ما گمان میکنند که فقط راه نیرنگ خطی راه مثال легким путем что-то можно делать а значит авай копировать کنی плагиат کنی вай کنی میشد نه نمیشه شما گمان میکنید که وای مردم پیشرفته همش بی عقل است که میبیاد پول داده درس من میخونن وقتی که اینترنت و همه چی بوده است بله ببینید اون مردم وای دیگه درس خوند دیگه کتاب خوندگی های کتابای من میخونند میبینند مقایسه میکنند بعد میبیاد بله من چرا در آغاز هم گفتم نه شما گفته که خب چون که بعضی ما آدمی که گوش میکنن چه باشه گرفت بله 100% خب بله اصلا نظر ما در بالا خیلی وابسته به نگاه به نظر گفتیم مثلا این ببینید کتابی نو چاپ شد خونید گفتن هم ممکن و ایده رو دوزیده است گفتن هم ممکن مثلا آدم چیزی گفتن میگه نقطه نظر هست بله 100% و وابسته به ما بیاد از نقطه نظر گفتیم کامنت های بعد که امروز خیلی کم شده است من پیشتر رو آموختم که خیلی زیاد بود 3 سال پیش 10 سال پیش بله امروز کمتر شده است این چیز و بولی پوزیتیوانه است سببش چی میدونید اسمش من پیشتر اومده بیزنس من دیگه دولت توباکو من چون فقط میبودم میگفتم همه خیلی کنین میشن این مردم ما من فهمیدم همین من پیشتر استراتژیم دیگه بود استراتژی من خیلی بود که 5 سال از سال 2015 من اینجا میومدم فقط اینوستیسیا میکردم بیزنس های دیگر رو با و آدما نمیدونند که پول من خطی کردن دیگر رو من اینوستیسیا میکردم پول دیگر رو با استراتژی من خیلی بود من چه که وقت ما اونجا یا اینجا صرف کردن یا اونجا من که اونجا که بیزنسم بود اینجا وقت نداشتم اینوستیسیا میکردم بیزنس دیگر رو با که مثلا من گفتم قبلا 20 30 بیزنس دستگیری کنم پیش برود وای بهتر گفتم من این خیلی فکر داشتم بعد فهمیدم که خلق ما با این خیلی نمیشده اینوستیسیا میکنی پارتنر خود تیار نه یاد دادن در کار وقت در کار بعد من همین 2018 گویم خودم اومدم و کماندم ساختم خودم اینوستیسیا کردم خودم پروژه ساختن سر کردم وقتی که مردم دید که من کرده استودیام بعد باور کرد من просто مردم ما همین خیلی گویتم نمیکنن نه که وقتی که کردید که دید میشود از کجا بد کردن سر میگن به همین سبب همین گپا عکسن میبود نشان دادم فهمم تشکر استاد فهمیدم خب اما در کودکی مثلا شده است که مثلا چیزی رو شما دوزیده باشید 1000 بار 1000 بار برای ما بعضی سوابق پوزیتیوانه است از این لحاظ نه چی با نرمال نه من 3 تا مینوس داشتم من سخت کار کردم بالا خودم سخت کار کردم که من دیگه شدم چی گم اکن چیزی دوزدگی من میگم شما با همین مادرم یک چیز یار که از کلام با اومدگی میگم همین
мо майдагда фарзанди хурди ман будам хона ана кун туй доштем хоҳарома шавҳар медодам ҳамин модарам аз мо қишлоқ ба ки ҳастем аз Самарқанд рафта мошини ҳамин ГАЗ-53 қатъи вай меовардан туйуна туйра баъд ҳамин ҳалвои шимишка буд ҳамин вов ба 3 вай банкаҳои зард ба 3 килограмма баъд мо коробка ба як коробка ба 4 буд баъд ман тагаш ба мебуридаму ҳама мехӯрдаму қароба чаппа мекардам мемондам вай акун туй ба интизор ва ҳеҷ ки намина ман ҳамин ҳалво хӯрда будам ки ҳамин баданам ба вес касали пӯст шудам ҳамин хеле ман бисёр характер доштам рост мегӯям баъд аз хуни тағоям 2-3 бор китоб дуздида будам хотирам ба тағоям фаҳмидам ҳаққа ҷанг кардан ки дига ба ҳамин ин кора кардагим не рост мегӯям баъд мо боғ надоштем ҳамсоямо боғ дошт доимо овул мебурмадем овул ба мо инҷи боғ буд да ҳамсоямо ҳамин чӣ хеле карда ҳамунҷо тут ё зардола гирифта буровардан дар кор буда овул ба вай медонед ҳамин як мушт тути авай ё ки ҳамин ғураҳои ҳамин тараки авай бовар кунед айн афқотҳои ресторани имрӯза ба маза метофт вай бачагӣ ҳамин хеле бачагӣ ба ҳамин хел буд ҳамин хеле чизҳо айн хеле ки раве чиз як каса дуздида боши ман ин хел одам набудам чунки ман аз синфи ҳамин 8-9 сола будам ки модарам пеши устоз мондам мана қуръона ёд додам ман 12 солаги намоз хондаги 5 бор 5 вақта намоз аз 12 сола 11 сола ҳамин хеле будам мехондам ҳавай ҳамту омада модарам ман сағира калон шуда будам модарам мегуфтам ки бачам ту коре кун ки Қуронхон шав ки арвои падарат розӣ бошад ман 1 сола будам ки падарам авария шуда мурда барои ҳамин қадар ман ҳама фарзанди хурдтарин 10 фарзанд барои ҳамон ман хулоса омадам ки илми дунёӣ илми охирата якҷоя кардан дар кор як даст ба Қуръона доштан дар кор як даст ба компютер технология лапатани технология баъд пеш мера додам ташаккур устод ман чаро аз дуздӣ ҳарф задам ҳоло ба мехоҳам ки каме шаҳр диҳам бинандаи азиз нафаре ки паҳлӯи ман нишастааст мисли кӯдаки як кӯдаки оддӣ дар кӯдаки дуздӣ ҳам кардааст ҳама коре ки як нафари оддӣ мекунад кардааст ҳатто замони муҳоҷир буд ҳамчун грузчик ҳам кор кардааст ва имрӯз муваффақ шудааст ман фикр мекунам ки тиҷорат ин мерос нест ё нафаре барои ту кӯмак намекунад ман барои ҳамин пурсидам шумо ҳам зиндагии муқаррари гузаштед ягон кас успешни таваллуд намешавад муваффақ баъд ҳаёташ ба мешавад ҳар як инсон ба аз рӯзи ҳамин азал батли модараш ба ҳамин истеъдода худованд додагиай 4 чиза метиҳад якташ ҳамин истеъдод вақте ки мон 4 моҳагиш баҳо ҷона метиҳад ки занако ҳис мекунад фарзанда ҷунбишаша ҷон метиҳад аммо 120 рӯзагиш ба мисал хеле 4 моҳ ба ҳамон вақт ба 4 чиза метиҳад якташ ризқ якташ умр якти дигаш ҳамин истеъдод ҳунар ҳамон ҳунаре ки ин ҳунара тараққӣ дода ризқата мегирӣ ҳам ту ризқа наметоӣ гирифта ҳунара истифода карда ризқа ба даст мегирӣ ки ҳамин қадар соли умрат зиндагия барӣ баъд чорумаш ин фарзанддор мешавӣ хушбахт мешавӣ ин фарзанда худо дастатон қатъӣ кардан наметавонад худованд чанд мешавад натавонед ташаккур устод ризқ гуфтед азалӣ ҳаст бале ризқу гуфтед шумо азалӣ ҳаст меҳнат гуфтед истеъдод гуфтед пас саволро мекунам ба фикри шумо чанд фоиз истеъдод чанд фоиз меҳнат нигоҳ кунед истеъдод аз аввал додагии ҳар кас ба не ки ва тараққӣ додан дар кор меҳнат кардан дар кор бале ва Эйнштейн мегӯд ки 1% истеъдодай талант 99% меҳнат быть талантливым маловато если нету способности этот талант реализовать барои ҳамон истеъдода ин бармонанде ки тухм мегӯям чормағз дастатон ба як дона чормағз ранги тухм анава истеъдод ҳавая дарахт ба табдил додан вазифаи шумо ки вай дарахт ҳосил диҳад бале ва як чормағзҳои дигари хеле зиёд бешумор диҳад ташаккур якта чормағз ҳавай миллион чормағз диҳад чӣ хел вай меҳнат кардан дар кор саришта кардан дар кор вай калон дарахт кардан дар кор ба вай аз вай якдигараш зӯшта рафтанаш дар кор ташаккур ман фикр мекунам ташбеҳи хеле ҷолиб буд дӯстони азиз як чормағз метавонад миллион шавад миллион чормағз шавад миллион чормағз мумкин зиёдтарам бале зеро ҳар сол ҳосил медиҳад бале ташбеҳи хеле зебо буд устод як саволи дигар аз қисмати нигоҳи нав медиҳам баъдан як қисмати кӯтоҳи дигар дорем хуб дар филми паймон ҳангоми таҳлили филми паймон шумо дар муроҷиати навориятон мегӯед ки ба ҳар чиз бояд ки пардохт кард ҳатто барои хушбахтӣ ҳам пардохт кард бале современном мире поскольку за всё надо платить за всё за хорошую жизнь надо платить
Фильм показывает, что быть хорошим отцом, за это надо платить. Быть хорошим мужем, за это надо пахать и платить. За счастье надо платить. ҳамин кам ташарди. Мана нигоҳ кунед, я хонатон ба даред, хонатон ба. Ҳар чизе ки хонатон ба аст, шумо ҳама вақт пул додаги ҳастед. Сурате ки мебинед ва ба шумо пул додед, баъд пайдо шудаги ҳай. Рафиқатон қати як ҷо рафта шинетам ки дилхушӣ кунед. ҳамон бам пул расход кардаги ҳастед. тамоми чизе ки ҳаёти одам ба пайдо мешавад, ҳамаш бепул нест. ҳамаш пул қатӣ ҳай. пулаш метӣ бад мебиёд. як рафиқи як даваи ман, қабати ман буд, финансисти ман, кор карда кори қабати ман ба як чизи хуб навистагай. Успешные люди бесплатно богатыми не становятся. Либо платят наставнику, либо терпят неудачи. Только во втором случае не каждый становится богатым. Фаҳмиданед? Ягончи ҳаёти инсон ба бепул намебиёд. Ягончи. ҳар чизе ки умратон ба ҳаст, ҳамон чи ба шумо пулаша додаги ҳастед. хонатон ба даромада бинед, ҳар чизе ки ҳаст. Анакун, мисол, ҳамин ҳаёти шумо ба монанди хона ҳай. ҳар чизе ки дами хонатон ҳаст, ва шумо пул қатима. ҳаёттон ба ма мехел. ҳамон ёр рафиқтунам, ту ягончи ба дастгириш кардӣ ки ва дастгирит мекунад. این مناسبت است بله. مناسبت های. هوای پول میستد. همین چی وقت پول میستد. چه دستگیری یکدیگر پول میستد. شما به مثال شما هنرمندید میگید ماشینش رفته ریمون کردید. آنها پول میستد. همه چیزی که همین در حیات شما پیدا میشه و پولش دادن در کار. همه قیمت کمبغلی های. ценой жизни. فهمم. دیدید شما دقت کنید گفتم من. همه قیمت ترین چیز در این دنیا این کمبغلی های. این نرخش نرخ عمر تو. ценой жизни. Як умр, смириться, всю жизнь оставаться бедным, это просто ужас. И на кабул кардан, хамин ба розы шудан, значит, ты так принял решение. Будаги ман хамин. Будаги ман хамин, гуфта шудан, ин бовар куни, ҳама қиматтарин вайдя оплата. нархи қиматтарин. Пас устод ба сухане ки пул чирки даст мегӯянд, шумо чӣ мегӯед? ин гапи беақл. ҳамин маталои тоҷик, ҳамин беақли маталош бисёртар чин бақлеш. Мана мисол, почакта курпачи додод ба нига карда дароз кун. Мемориам курпача наваша харӣ. Курпача дарозтар кунӣ. Як умр худо умрат дароз бошад ба ҳамин худа не берад, ҳамин почак тамто карда мешинӣ мебад. Падари ман чӯпон гузаштагӣ. Неки қишлоқҳо ба чӯпон одамо молдор буд. Молдор пул дорад. Манам шинам гум ки чӯпонӣ мекунам, мероси падар гуфта. Вақте ки ман мактаба тамом кардам, рафтам сета мактаба натонистам хондам. Пул набуд ки хонам. Партофтам гашта, мисол политехнический буз партофтам Душанбе. Хуҷанд омада музикальна ки ман студент будам, партофтам. Ман ХГУ стоим, партофтам. Вақте ки ман гашта рафтам, модарам гуфтам бачам, хай нашуд биё майлаш. Ҳамин қишлоқа бин диди ман ҳамин дусета гӯспанд аст чи ай. ҳамин падару ту ҳам нахонда буд, мо зиндагӣ хуб дидем. Ман гуфтам не. Гуфтам ки ҳамин хонаи дар ту ба мемонад, ту фарзанди ахирон. Гуфтам не оча, не. яъне рождён для этого. Одам бояд ки худаш ҳаёташа созад. барои ҳамин қадар ҳаёта. баё ҳамин инсон ай. ҳайвон ҳамин саг пайдо мешавад, саг мемурад. дарахт пайдо мешавад, дарахт мемурад. леки инсон тавоно шуда метод. инсон фаришта шуда метод. инсон метавонад ки дигаргунӣ биёрад дар ин дунё. ман хулоса омадам ки ҳамон инсоне ки созанда ҳаст, создаёт что-то, ҳаёт ҳава дастгирӣ мекунад. мана нигоҳ кунед, диққат карда бинед. ҳаёт барои ки хубӣ аст, барои ки азоб ай. ҳаёт барои ҳамон одамое ки созидательное мишление дорад, як чи месозад. стул сохтааст, микрофон сохтааст, компютер месозад, хона месозад, корхона, як чи месозад. барои ҳамин одамо ҳаёт ин як медонед хушбахтӣ ай. як беҳбуди ай. рӯза рӯз ва як чи сохтан мегираду зиндагӣ шерин мебарад. шумо барнома сохтед, як кас мақола месозад, як кас як кино месозад, як чи сохтан дар кор. Созидающее мышление. Вақте ки одам разрушающее мышление дорад, вай мана ин фақат потребительское мышление, барои ва ё ҳаёт азоб ай, беҳад азоб ай. во фақат гум мекунад ки гирама ҳаёт. ҳаёт гирифтан мумкин не бисёр. ҳаёт ба фақат дода. нигоҳ кунед, чӣ қадар бисёртар ҳаёт ба тиед сарватманд мешед, зиндагӣ ширин мебинед. як даваи умма ман гуфтагӣ ҳастам ки
ягон дарё оби худашро наменӯшад. Ягон гул атри худаш бӯй намекунад. Ягон дарахт меваи худаш эҳтимол намекунад. инсон бояд ки анамин табиат ёд гирад. То ҳамин чизи одам ёд нагирад, ман хулоса онам ки 1% худ ба 99% дигаро ба. баъд ту бурд мекунӣ. ҳамин аз куҷо фаҳмидам? ҳамин миллионер миллиардер ҳамин кора мекунад. ҳамин миллионер шавед, агар шумо ҳамин 1% пуле ки кор мекунед барои худатон басай. ҳамин як курта мепӯшед. ман нигоҳ кунам, ҳамин хел мегардам. Як рӯз як комментарий хонам, тагиш бакташ навистаст ки ивай слишком дешево одевается. Тупой просто. Это ақл не. Совсем просто. ҳамин нигоҳ кун бачам, асабе ки ту пул дорӣ 10 та костюм намепӯшӣ ку. Бале. Бале. Як рӯз як бача мана даъват кард, душанбе ба 42 та 44 та комната. Хонаи ман. Гуфтам бачам, ин чӣ мехел кардӣ? Пурсидам. Гуфт ки гуфт хонаи бадабдава карда зиндагӣ кунем. Ин анча шуд, як 5 сол шуд неки. Гуфтам гӯш кун ко. ҳамин ту конца концов спальнет куҷо ба спальнета нишон те? Ба гуфт ки чӣ ба? Ман гуфтам ту каллат як этаж ба, пошакот дигар этаж ба, ё ки як каробот ба хом мерӣ? Бале. ман мехоҳам ки як қулаби дигар мардуми мо шиканад. пул ёфтед, корхона созед, хона кунед, бас кунед. ман бачаҳо мебинам хонаи бадабдаба. Бале. Не ки пул надора рапули кунад. хона бадабдаба. а чӣ мекунӣ хел карда? ту пулата корхона соз. як бор азоб мекашӣ, ёд мегирӣ. Хитой чӣ пешрафт? хонаш равед, ҳозир хуни нормалне надорад. Не ки подвалаш ба як чӣ карда истодай. ҳамин подвалаш ба як чӣ карда истодай. мардуми мо пули ёфтагиша хона карда истода. вақте ки шумо хона кардан гирифтед, ман намегӯям ки хона кунед. хона кунед баҳтар. аввал корхона созед, даромади корхона баъд хона кардан гиред. ман ҳозир ҳамин хуҷан ба нав ҳозир ҳамин 10 этажем ва натаруса сохтем ва партнёрам хати 10 этаж ҳавай ба ман нах худам ба ремонт карда истодиам. ҳозирам як Гафуров ба як хона ба зиндагӣ дорам ки $850 ба харида будам. Неки чандин миллион инвестиция кардагам дар хуҷан. баъзе шогирдом мерам хонаҳошон бадабдаба хона. ё ки ман ҳамин ба ҳавас надорам, намедонам. баъзе одамо ба ин круто метавонад. Меня этим не удивишь. баъзе одамо мебаранд мана хонаашо нишон метиҳад круто. баъд ман мегӯям чӣ ба шахсияташ ки нолай хонаш ба ман ба нишон донаш дар кор. медонам одам чӣ ба хуни бадабда мекунад. шахсият нол. шахсият ки бузург шуд ку чиз қадди худата нишон наметиҳӣ. одам ки шахсияташ ки камака кай майда ка шахсият ба ҳаракат мекунад ки ҳамин хонаи бадабдава вай чиз одам ту бузургита тавоноят қадди нишон диҳ. бузургита сахихӣ дасти саҳеҳ қадди нишон диҳ. хайру садоқат қадди дастгирӣ як одамое ба ки ту медонӣ ки аҳвои фоидаш намерасад ту ба. ёкине якта гап дорад Исо пайғамбар. Если тебе бьют по одной щеке, ставь вторую. Дуруст? Агар ина буквально фаҳмидан дар кор не. ман чӣ хел барои худам импетрировать кардагӣ. Ман русиш мегӯям ба тоҷикиш. Если ты уважаешь других только потому, что они тебя уважают, награда небольшая. Научись уважать тех, кто унижает тебя, кто ненавидит тебя. Если ты любишь кого-то только потому, что он любит тебя, награда небольшая. Научись любить тех, кто даже ненавидит тебя. Ты знаешь, какую мудрость надо иметь это делать? Если ты помогаешь кому-то только потому, что ты знаешь, что это возвращается тебе в виде благодарности или чего-то, награда небольшая. Научись помогать тем, от кого ты точно знаешь, что отдача не будет. тоҷикиш ба худат фаҳма кун бача. ман фаҳмидам. ба бинандаи азиз қайта ҳамроҳи титр ман метавонам ки тоҷик. ман фикр мекунам ки ҳар нафаре ки моро мебинад фаҳмид. бовар кунед ҳамин чиз агар ки дарк кунад одам дар ҳақиқа инсон мешавад. аммо устод як савол, чаро будагиашро гӯед ки чаро масалан бинандаи оддӣ мо шояд нафаҳмад чаро масалан ба он нафаре ман кӯмак кунам ки маро ганда мебинад. ҳамин бале. чаро? барое ки ту бояд ки бузургтар шавӣ. аҳмади дониш мегӯфт ки баргаштану пои саг газидан мушкил. саг биёд почата газад, ту гашта пои сага намегазӣ ку. бале. ту бояд ки ёд гирӣ инсони бузург будана. ту бояд
нигоҳ кунед я ҳамон некиам ки мекунӣ ажда накун агани вай условия мешавад муҳаббатам ки шумо гӯё ки ҳамин зана гӯё ки ман туа нағз мебинам интизор шид такрор мекунад ё не агар вай такрор накунад значит ту ман нағз намебинӣ взаимни любов буданаш дар кор не ҳунар кун ки нағзина худат ёд гирӣ баъд муҳаббата месозӣ муҳаббат аз то сохта мегирӣ ту фикри дигаро накун фикри худата кун ки ту ёд гирӣ некӣ кардана ту ёд гирӣ бовар кардана ту ёд гирӣ хизмат кардана анами хел одам хушбахт мешавад хеле хушбахт мешавад ҳозир ҳамин гуфтагим ку барои ин кора кардан беҳад ақли бузург дар кор ҳозир это просто как слово звучит а ну-ка попробуй ҳаёт ба ин кора ҳамин хел зиндагӣ кардан бале мушкил аст бале аммо муваффақ бошед ташаккур устод ман фикр мекунам ки саволҳо аз қисмати нигоҳ тамом шуд аммо ҳоло мо шуморо ҷавоб намедиҳем зеро шумо меҳмон омадед мегӯянд ки меҳмон бо хоҳиши худ меояд аммо бо иҷозати мизбон меравад хуб ками дигар вақтонро мегирем устод не говорите что нету причин радоваться да найди причин не говорите что как я могу улыбаться если мне долги там со всех сторон долбит ну что зато долбит улыбайся як шарти кӯтоҳ ҳаст шарт вобаста ба ҳолати меҳмон хеле гуногун мешавад мо дар боло аз боварӣ гуфтем ҳоло мо месанҷем ки ман медонам ки ба шумо хеле зиёд боварӣ мекунанд мо месанҷем ки ба шумо чӣ гуна боварӣ мекунанд яке аз шогирдонатон ва ҳатто як замони ҳамкоратон ҳам буд созандаи мағозаи либосҳои асл ва авҷ мағозаҳои мардона ки ба ман шуморо эҳтиром мекунад ҳам шогирдатон ва як замоне бо ӯ як бинои баландошона ҳам пошида будаед ки ӯ ҳам як ҳисси кӯтоҳашро гузошта будааст занг мезанед ва мегӯед ки аз мағозаат 5 то барои ман шимукаштон лозим аст бемаблағ ман фурсат надорам шогирдамро мефиристам ҳамонро бемаблағ деҳ яъне чӣ мегӯяд алишерҷон ассалому алайкум ваалайкум салом ман муаллим Саидмурод Давлатов устод шумо дурусти салометон нағз раҳмат укоҷонам худа нағз мебачам саломатиҳо хуб раҳмат устод раҳмат ташаккур шумо кастуни бурукам доретон ме надоретон ме дори 5 та кастуни бурук ҷудо кунед барои ман ягон та бача рой мекунам баъд метиҳетон майлаш условия ки бемаблағ будааст майлаш устод майлаш равон мекунем устод раҳмати калон ҷонам раҳмати калон хоб ман хеле миннатдор алишерҷон ман аз шумо хеле миннатдорам раҳмати калон бисёр одамҳо ёрдам кардӣ бисёр шахсҳо ёрдам кардӣ бисёр аз ҳисоби шумо рушд кардӣ устод раҳмати калон окоҷонам раҳмати калон раҳмати калон ҷонам раҳмати калон ҷонам раҳмат ташаккур саломат бошед бале воқеан ҳам розӣ шуданд аммо ман фикр мекунам ки он касимҳоро шумо албатта ки намегиред хуб гиред ҳам аслаш майлаш хуб устод ташаккури зиёд ва дар хуҷанд бисёр шогирдҳои хуб дорам ҳоҷи магазини тобон ман қабати устата равед магазин нура устаташ ҳозир магазин навк шудаги ҳастанд ҳамаш итальянский кастуми бар шогирдҳои мананам бисёр дар сом рафтагӣ ҳастанд меқдар шогирдҳои хуб дорам ман ки ман алишерҷон бисёр бачаи хуб буре ҳам аз мағозаашон либос гирифтед ҳамкори барномаи мо ҳастанд ман ҳамин бурукам ҳамунҷо гирифтагӣ ташаккур устод ташаккури зиёд ва бори дигар устод ташаккур ман фикр мекунам ки хеле суҳбати ҷолиб буд қисмати охирон билиц 10 савол бо ду намуди вариант як вариантро интихоб мекунед хоҳед шар дер нахоҳед танҳо интихоб кунед барои ман кифоя аст ва се чизро номгӯяшон мегӯед чанд лаҳзаи кӯтоҳи дигар одоб ё касбият ба одоб бошед касб пайдо мекунед меомӯзед фаҳмам пулдор буданд ё ҳунарманд буданд ҳунарманди дуруст бепул намемонад ҳунарманди дуруст бояд сероно пул бойгарии беҳтарин ҳунар се китоб устод фақат аз они худатон набошад думай богатей сами богатый человек в Вавилоне так встреча на вершине ташаккур миллӣ ё хориҷӣ чизе ки бошад маҳсулот ё чи чизе ки бошад миллӣ ё хориҷӣ шумо чизе ки фикратон омад сарфи назарҳои миллӣ ини хориҷӣ главне ки ҳамон чиз сифатнок бошад фаҳмо хуб ютуб ё телевизион
اكو من پشتی بسیار وقت یوتیوب هم همون فقط چیزای در کار ما گفته میبینم وقتی خالی بودم با اینکه تلویزیون کم من تماشا میکنم راست که اسپین نمیکنم. فهمم تشکر. سه فیلم Великая битва بعد мирный воин بعد سکرت. تشکر زیاد. صرفه‌کاری کردن یا بسیار پول یافتن؟ بسیارتر صدقه کردن، پول بسیارتر کار کردن و راه نیک بر استفاده کردن. فهمم تشکر. کار کردن یا خواندن؟ نه هر دوش کردن در کار. اما مهنت بزرگترین علم آموختن است. سمی большой труд. فهمم. 3 میلیونری تاجیک هست میگم. بله 3 میلیونر پورا میلیونر تاجیک. که اکو نمیگونده مثال آدم اکوی نور محمد میلیونر، من حاجی نورالدین میلیونر، همه اینا میلیونرن. просто هیچ کی نمیگون. من فقط یک تا اکو ما عادت کردگی. همه یک تا زدن میلیون میستاد. نرمال این چی؟ تاجیکستان ممنوع باشد، ممکن زیاد از 1000 تا میلیونر باشد. مثال بسیار است. بلکه نرمال явление. بله 100% است. تشکر. و آخران بلیت سیما که به همه واگذار میشد، عقل یا دل؟ هر دوش بودنش در. اما یکی بسیارتر باید باشد. نه هر دوش بودنش در. 5 با 5. همین دل باشد و عقل نباشد مجنون برای دیوانه شده میگردی. عقل باشد و دل نباشد زلای میشی. مثلا فقط اون باشد و مهر نباشد اینم گنده. هر دوش بودنش در کار. استاد عادتا مهمان‌های ما به مهمان‌های بعدی یک سوال می‌گذارند و مهمان‌های بعدی همین گونه است و مهمانی قبل از شما خواننده سراینده ناظمی استاد بودن. سوال اون نفر برای شما میگونه است که سرودی دوست داشته شما کدام است؟ اصلا گوش میکنید. از وایدان دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن. پای بر گل مینی از زخم خار اندیشه کن. من این ممکن که دائما خوندگم یا که دل مادر سرودم. من بسیار شعر میخونم. من حواسم گوش میکنم میخونم. این سرودها برای من تربیویان بسیار گوش میکنم. تشکر زیاد استاد. شما دو با مهمانی نوبتی باید که یک سوال گذارید. یک سوال گذارم؟ بله به مهمانی نوبتی باید که شما هم یک سوال گذارید. با مهمان آینده ای که میبینید. بله پس از شما. کتابی آخرانی که خوندید کدامشه؟ آخرین کتابی که خوندید. فهمم تشکر. آخرین سوال جمع بس میکنید. چی چیز معقول نشد به شما امروز از صحبت ما؟ همش معقول من با این خیلیش نیست که همش معقول نباشد. من خیلی انسان هستم که я принимаю все и использую к лучшему. من خیلی معقول که شما همین چی به توجه کردید و همین خیلی برنامه خوب ساختید. این برنامه برای خلق ما یک بهبودی می‌آورد. من می‌دونم که آدمایی که ما گوش کردن است با یوتیوب است گشت تکرارا گوش کردن میتواد. این خوب است چون که برنامه تلویزیون میگذارد و دیگه این تکرار میاد. برای یوتیوب این دائما تکرار کرده تا گوش کرده میتواد. اگر که 10% زمین بهره براتم که خیلی رزولتاتی خوب میده. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد استاد. خوش آمدید دیگر. تشکر برای وقتتان. خب آخرین سخن شما برای بینندگان ما. هموطنان عزیز گرامی، من دائما یک سخن تکرار میکنم. ما یک وطن داریم، یک ملتیم، یک تقدیر داریم. ما یک وطن داریم، یک ملتیم، یک تقدیر داریم. اگر همسایتان دارنده شود، یک روز فایده شما میرسد. اگر که خلق ما تواناتر شد، فایدهش آینده فرزندهای ما میرسد. اگر که شما توانا شوید، در همین ملت خدمت میکنید. اگر که همین یک یک اقتصادیات ما عقب برود، همه ما عذاب میکشیم. یک بهبودی شود، همه ما به زندگی آسان میشه. اینکه این باران بارد، سری همه میبارد. برای همون دستگیری یکدیگر شدن در کار. ما باید که ریشه های محلچگی نیست کنیم. ریشه هاش نیست کردن در کار. با دائما آدم که بعقل شد، تماما این فکر از سرش دور میشد و فکری انسان دوستیش پیدا میشه. برای همون آرزو دارم که ملت ما همین وحدت فقط کلندر به نیستد. روز وحدت کلندر به نیست. دل من شما پیدا شد. تشکر. این آرزوی همه من شما بودنش در کار. استاد سپاس. تشکر زیاد. بار دیگر از اون دل من فکر میکنم که دنیا معنا دنیا مضمون گرفتید از این صحبت. حتما در شهر نویسید. اگر شما ما رو طریق یوتیوب میبینید، اگر طریق تلویزیون رقم های ما رو علاقه شما میدونید که در شهر هست، میتوانید فکرانشتون رو گویید
пешниҳод кунед ки боз чӣ чизро мо барои шумо чӣ чизи навро диҳем ва аз мо навгониҳоро интизор бошед. Мо умед мекунем ки рӯзе мешавад ки шумо ҳам мисли устод Саидмурод Давлатов муваффақ мешавед. Худоҳафиз. Rahmat.